Mizoram chunga 5.8 magnitude na in Lirnghing chumi mun a Lirnghing na mun hi east tuipui bawr vel ani tuin zing chu ni som ni patni jun sang ni som ni zing dar li le mi som pakhat bawr vel khanin 5.8 magnitude na in Lirnghing ani chu tuipui ral east tuipui constituency tlangdungah soi nghing na sakhop maya hetiang na a Lirnghing hi hetilai bial anga hianin ala thleng ngai lawa hriat ania ti chuan he Lirnghing tak in tran na hi chu sam thang le khobong in kar bawr vel ni a hriat ani a ngin hun chung hi a rei lova amor chu a thok na hle maya tuar tu in le lo tuar tu an nual manani na taka hi na tanga darkar chan velah na takin aron nghing le a he aftershock kan ti kha ani mai theini he Lirnghing na wang hianin nun na chan hriat omlem lo ma se mun then khata mi mal chen na in ti te biak in ten atuar na sakhop maya community hall te pon atuara a chenual nia hriat ani nge hi zo khotar hian an tuar nual li na hriata kan muang hian zo khotar presbyterian biak in ceiling a chim theia khatiang kan tuar tin zo khotara mi mal in then khat te po a khina sakhop maya khuang leng community hall ceiling te po a chima khuang leng mi mal in pakhat bathroom a chima tin vaphaya mi mal chen na in pakhat brick te po chimani sesi presbyterian biak in ceiling te po a khoi ni in langa tin khobung mi mal in a tuizem da a soi ke ba ka in bangki a a tin sam thang presbyterian biak in bang a khidwal hi hriat thei chin tila a lar zual ni ome hei ba ka hianin adang te po mai thei ani chu tiang chuan tu in si khan lir aron nginga tam tak ro chon kan hre lo mai thei jing dar li le mini som pakhat ania mut tui lai te po ani ome kan biak in tu kan jing lir ni han he din nan ni jing fit po lo tam tak mai apa ke solama di ni local dewa ti lai piang atlang lai ba achena sa ko moi bo resti ko ini kan him sete sir dei tiang tian ran thei in noi lo thang na bim le ha varanda railing ka siam la ka chhuna chin te hi a khok re lo mo re lo lo ni sang ya ta dera ka su ma sai ko hi kom thachak na ya nga nya dar bu je su dikla ya